دم باش تماشاوان نجا جاردن بو چافێکێفنێکی تایبەت لەسەر پرسێکی تایبەت یا ڕۆژەوێ تایبەتی ڕۆژەوا کوردستانê بخێر بن بێگومان divê çapێکێفنێدا em ê behsê rawşeke ku di niha li Rojava Kurdistanê taybetî li Bakurê Kurdistanê û li hindeverên Sunûriyê Başûrê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê jî li bêguman Rojhilatê Kurdistanê jî li ser asê giştî li Kurdistanê di rojevê da tête behs kirin ew jî pirsa PKK taybetî hêzên parastina gel HPG ku balê serbaziyê Partiya Kargerên Kurdistanê PKK ye gelo di niha da ku li Bakurê Kurdistanê operasyonên artişa Tirkiye xurtir bûne berdewam dikin şerofpevçûn di navbera gerîlayên PKK û artişa Tirkiye berdewam dike her wiha têgotin jî ki ku artişa Tirkiye bi alavên û bi teknolojiyeke herî pêşketiyan û bi alîkariyekê istîxbaratî û serbazî ya welatên zilhêzên cîhanê dixwaze û bi gelek rêw rêbazên din jî alîkariye bike ji bo ku hêzên gerîlayan yên PKK tasfiye bike. Aya stratîca di niha ya Tirkiye heya çand ya serketiye taybetî di niha da û berhevkarî û teknîk û stratîca hêzên parastina gel HPG balê serbaziyê PKK çi ye li hember evê siyaset û evê stratîca nû ya hikûmeta Tirkiye ji bo tasfiyekirina gerîlayên PKK. Belê bû Peter got û bêşkirina di vê çapêkevna taybet da me mêvandariya birêz Nureddin Sofî fermandê giştiyê hêzên parastina gel HPG balê serbaziyê Partiya Kargerên Kurdistanê PKK kiriye. Birêz Nureddin Sofî em gelek spas dikin ji bo vê derfeta ku te daye me li NRT em vê çapêkevna taybet li ser rewşa we di gel hewa da saz bikin. Pirsa me ya yekê jî de ew be destewaja HPG gelo HPG hêzên parastina gel çi ye wekû fermandarê giştiyê HPG ker tu şîrovekê bû temaşevanan bidê. Belê. Binavê xwe û binavê hemû fermandar û şervanên hêza parastina gel em jî xêratina we dikin bû bicaregehana vendiya HPG. HPG kurtenavê hêza parastina gel hêzekî girîla got armanca xwe azadkirina gelê Kurd parastina gelê Kurd her şartperçê Kurdistanê ye û çerçeva stratêjiya parastina rewa Anjê em wekû meşru medafe anjî dîfa meşru bilêjin vê stratêjiyê parastina gelê Kurd li hember hemû êrişekê got ji hêla dijminan de her çarperçê Kurdistanê bêkirin hêza parastina wê ye di sala 2000 de li biryara Kongreya Heftemîn a PKK wekû berdewamkirina mîrasê Argekê anjî Artêşa Rizgariya Kurdistan HPG hate damizrandin piştî pêvajiyekî perwerdan û di sala 2004 de yekê hezîranê de careka dên tekoşînekî çekdarî li Bakurê Kurdistanê hember êrişên dewleta Tirk li ser gelê Kurd dayê destpêkirin yekê hezîran wekû destpêka hemla parastina rewa ye hêzekî girîla ye ji ciwanên Kurd û hemû ciwanên demokratîk cîhanê peyda dibe her şartperçê Kurdistan girîla hene her wiha gelek mêvan însanên internasyonalîst însanê ji netewkê metewê dinê jî di namet hene tektika şerê girîla li dimeşandin û stratêjiya xwe parastina Kurdistan e her êrişekî li çi terefî li ser bercewendiyê gelê Kurd ê netewî û li ser bercewendiyê gelê Kurd ê demokratîk bê çêkirin her wiha çi êrişekî li ser serokê gelê Kurd bê çêkirin ki erka xwe herî esas û sebebê avakirina xwe jî êrişekî li ser seroka ku anjî li ser rêverê gelê Kurd bê çêkirine vêna wekû erkekî wekû êriş li ser xwe dibîne û guravê xwe erkê xwe parastinî pêkîne. Belê di niha da me biçîne ser rewşê li Bakurê Kurdistanê operasyon berdewam dikin artişa Tirkiye û şerofpevçûn çalakên gerîlan jî bêguman li taybetî li Bakurê Kurdistanê dûm dikin. Gelo ev rewşana hatiye rojevê taybetî ev di niha da ku artişa Tirkiye xwedî hêzeke xwedî teknolojiyeke herî bilind e rewşa hewe di niha da çawa ye li wir? Belê. Niha rewş di rojhilata navîn bi giştî de di herêmê de rewşekî aloz e. Pêvajiyekî got gelek wekû bihara rojhilata navîn an jî li gor hinek wekû bihara ereba binav dikin Kurtayî de pêvajiyekî guherîn û veguherînê ji bo avakirina xerîtakî siyasî li rojhilata navîn heye. Ev pêvajiyo di tarîxa rojhilata navîn di Tirkiyeyên dubare bûye.
em karin teşbihi salin 1920 yani katı bu harita siyasi rüşlat navin pişti şerri cihani yekamati dürüst kirin ittifakya saykis piko paşe ittifaka sevru paşe cib a lozane her vaha pişti şerri cihani dönem ve taybet pişti ruhadına cumhuriya mahabat u harita siyasi ne rüşlat navin çekirin ve epi vajoji usay harita ki siyasi rüşlat navin ve dürüst be guharin de hereme pişti de hene kurji 200 salede iradati xo çekirine. U dixwazin di xerîta siyasî a herêmê de xwedan cih. Di Rojhilatê Kurdistan, di Rojavayê Kurdistan, li Başûr li Bakurê Kurdistan gelek Kurd dixwaze xwedan cih be. Siyaseta inkar û imhayê an jî siyaseta dagirkerîn ya gujîla dijminav ser Kurdistan çêbûbû êdî perşer dibû bû ber dunayê diçe. Ji ber ku herêm giştî alozê Kurd jî li ber xwe dide. Dixwaze ku vê xerîta siyasî neh di cih bigire. Serva pêşveçûna hikûmeta Erdogan û dewleta Tirk dixwaze siyaseta xwe kevnard a dewletê a Cumhuriyeta Tirk bû 90 sal berdewam bike bi inkar û imhaya gelê Kurd li Bakurê Kurdistan her wiha her şartpêçê Kurdistanê dixwaze vê siyasetê berdewam bike. Heme dewletê dagirker vê dixwaze. Çima ji ber bu xerîtakî siyasî lozanê de durust bûye û bercewendiyê wan berdewamkirina vê xerîtê de. Gor vê xerîtê coğrafya Kurdistan beş bûye, perçe bûye. Gor vê xerîtê hebûna gelê Kurd hatî inkar kirin. û gor vê neqşa siyasî heye zakt û zilm û qetlîam li ser gelê Kurd rewa hatin dît. Di nav dewletê herêmê de ittifaq heye, dewletê navnetewî jî ev e rewa dîtin. Boş ji ber ku peymana lozanî imza kir. Niha ev xerîta dişat. û herêm di ber neqşekî siyasî, di ber xerîtakî siyasî neh diçe gelê Kurdî dixwaze îrade be. Di Bakurê Kurdistan de gelê Kurd ev derdora 40 salî dibin alafeyeke di berxwedanê kîtiye. Bu vê berxwedanê re şoreşa netewî serxist. Çawa serxist şoreşa vejîniyan dibîne. Yani êdî tik kes li Tirkiyeyê nema kar Kurdan kar. Belkî hûn dişopînin berê ji bo Kurdan Tirkiyeyê digotin Tirkiye çiya. Digotin Tirkiye çiyanê li ser çiyayê meşyanê millet gel berfêkirine Berfê gotî qart Kurd bû navê wî Kurd. Yani wekû nete, wekû gel 5000 sal kevde şopiyek xwe, tarîxek xwe di herêmê de evet hate inkar kirin wekû Tirk date zan. Yani zimanê we qedexe bû, cil û bergê Kurdî qedexe her tiştekî qedexe bû. Di vê berxwedana 30 saliyê derbas bûyî ev inkar hate şkenandin, perçe bû. Di Tirkiyeyê wekû xetekî an jî wekû em bijî rotayekî ne bi senteza İslam û Tirkbûnê derkete ortê û bi vê dixwaze ku inkara Kurd bi şeklekî zirav, bi şeklekî cewaz bike. Ê berî hema digotin Kurd tune ne. Niha divê Kurd heye ama Kurd Tirk e. Kurd heye ama gerek mafê xwe tune be. Kurd heye ama mafê xwe tekê kesayetî tenê hebe. Yani wekû civat, wekû netew mafê we tune be. Li ser vê esasî em jî wekû hereket vê qabil nakin û em li ber xwe didin. Me pir şansê rêbazê çareseriyê dîna derxistine pêş. Heş cara ji hêla hereketa me ve agirves hatin elan kirin. Lêberê hikûmeta AKP bi taybet her carekî ev agirvesana wekû lewazî ji hêla me dît û êriş kirin. Siyaseta inkar û imhayê de berdewam kir û bi taybet agirvesa ku bi yekî hezirana 10,000 û an jî 14 Temmûza 2011 xirabûye di bingeha wê de yek tecrîdekî li ser serokafo danê berdewam kirin de dora salekî hevdî Tirkiye re çênabin yani 10 heyvin evqatî naçîndiyan û di derbarê tenduristiya wê de di derbarê jiyana wê de em bigumanin hev yek dido derdora 10,000 siyasetmedarê Kurd nihat hepsê denin dibin navê operasyonê KCK de her Kurdekî ku siyasetê dike şiarekî bavêje, duruşmekî bêje, eksek teswîrekî rake ew niha bi cezayê hepsê rûbirû maye. Operasyonê imhayê leşkerî we jî gotin li ser girêla berdewam dikin. Li ser vî esasî me jî biryara berxwedanê da. Evê biryara berxwedana xwe em dixwazin bi şerê gelêrî şorişger bi berxwedana girêlan hember êrişê dewleta Tirk
وايري شوارع درخيلين و بفرستان ابا كل بله اوا صوت بجف همو تا اشارت به هند داک و دیروکا کردان باکوره کردستانه و انکارا مافنانات نگرن هیانها ودن هاجی دا بگمان به هزاران کرد گرتی گهاندانه هر وها هزا ترکیه ارتشا ترکیه جی خودی هزو تکنولوژی که عسکری هری پیزه گلو هندکارن وکو گریلا لبردم و ارتشا ترکیه لبردم و هز دوام هزاناتو یا زبلاح به تکنولوژی هریا پیشکتی یا عسکری برخوا بدن به رنگف آرمانجی تا گوتی تجریدا لسر وجالان بوده مان دریجی که مافین کرده دینه بن بگیرن هندکارن لهم بر و ارتشا یا زبلاح به تکنولوژی و به علاوه هری پیشکتی عسکری وان مافهم بدز بخن بله دمنگه خود شهر گریلا شواز شهر کی همر هزی خورد بشكل ضعيف وشارتني وبتكتيك تقريلا قرال فان قاعده فان دوان تكتيكات تقريلا هزك تشخاص خرط له تكارب مخيمه ام لهمبر ارتشا دوام ناتو شارك يعني ناف ناتو ده ارتشا دوام ارتشا تركيا جهلا هجماره عسكريه دردونا 700,000 عسكري خو هي بوليسان بشرطيان باوابه دردونا مليونك teknika heri peşketi, teknoloji heri peşketi Ago, İsrail, Amerika ve NATO derdikini de Türkiye hele. Ve her vaha tecrübe ki koy şer dirij hele Türkiye. Ama deva bir saliye der basfi, va 25 saliye der basfi de tarih haber xodana girila ispat kir gu arteşa Türk meketi. Çava. Ji 84 دست بشر هذا كرين بازي تباغي 1984 دست بشر قريلا بوله شارك يا بوله ارو شنديلي بيه وهذا 26 صار سربي درواس قريلا تنينكر تكنيك بكار علين تنينكرين علي كاريا ناتو دستك ناتو قرد تنينكرين السلاح هري بيشكتي اتفاق العسكري لاسرائيل درست 1986 باسرائيل اتفاق استراتيجي عسكري درست كرين تنينكرين ناجين كان تنينكر برواجي لناف ارتشيده قناعته حمي جنرال مازن شي بوغو نكارن بهزي هذا Yaşar Büyükanıt fermandari devleta Türk dinabina 2006 2008 bu xwe qabil kir go lehember PKK nikarib ser bikin çi got go em artişa Türk hemî bigirin bînin çay qandîl zaf bikin em dîsa nikarib PKK tine ev yek fermandari peyvî yani fermandari geçti Vaysar Kanı Türkiye ülker başbuğu ülker başbuğ de ahaftine go de internette de derketin orta اعتراف دك قبول دك جو PKK ببناقه ناجي de zindanede hapsede epey ülker başbuğ الشق koşaner buna bekle istikala kada برسالة يوجون الزان نتني رئيس أركان قوات بحري قوات جوي وقوات بري هرسيا استقلال خدا تاني جندرماما يعني سلوكي فرمادار جندرماما تبنجي هوات شيء وردا خافتني واي بودركت الانترنت شد بيجن تبي أعمل هم بر هي زاكر إلى نقار بله لبت وقت بيجي يعني اعتراف ذيك قبول ذيك أفهم وتقولي وان هم هالويسين جنرال بلانت سباسالار تركيا اللي هم بر PKK كله وقت بيجي توكو بربسي كي جريلاين PKK او چه هزه وكوتو هوسا بي اوي بحثي خورتي وبحثي زيركي وبحثي سركتي جريلاند كيكو بيغمان چند هزار جريلايك لبرانبر نزيكي 1 مليون لشكر بفي اعتادي وصيه مازنو وفي تكنولوجيا هري بشكتي عسكري برخددن او سر او اسرار او هزه البجد في كي تشيا وكوتو بيجي هيانا سركتينا ماشي زايتي ما يشيد من شهيدي ما يشيد من شر شرده yani keseki leze şerrakım ateşeki gotka Amerika lembel Asadam bu resmi rakam edilen mesela salih avud şer hazar askeri medbuat şer atiyadi yقول her dumlaji zayet çevirin şu adet çevirin kuştek şey seri heza grilla çiye grilla heza ki ideolojiye baveri yani heza imani hay heza baveri şuma şkutini ve imani şkutini ve baveri جحق لي بنا خط ملاتي كرد من دست ملاتي كرد قتل عمر در باش قال يزيلان
حلبچه برچاون انداوی روبوسکی گله کرزی همه ما فقاتی محروم کرد اما پیشترداکی پر مزن جبو کینات الهمبر زمین شبیه و باوریات بلند بیکه دو ایدئولوژیا پیکه ایدئولوژیا پیکه چیه جتنابونه همون شکل yani باوریا هزا ذاتی قوت ذاتی خب باور بوین به تاریخ کرد و بر خدا نگلی کرد باور بوین و به هزا گوش آزادی انسان تی باوری بوین و اوه قلوب آندنا پراتیک آسیا همین تختیک خود هزا yani ارتش الهمبرته هجمارا وزیده تکنیکای خورد آگریلا چیه؟ آگریلا تکتیکی خورده yani قابلیت وی مناورا و شرطی بون سرعتها الليداني سرعتها مناورة وباش دكيشاني هذا كيستفكه هذا خوش تكتيكي خوا دقري آجوي تبي انهم ترجي بيقومان كرد التاريخ خوا الشركة جبلي في حاكمية أرسل جغرافيا هاي كردها مير خاصية كردها هي يعني از صدامي ناكارمدم أبين نأم بيجن يعني دجمني ما اعتراف تكن بينا آيل هناك شنو شار هفالان شار قريلايان اللي هم برد دستات سياسات عسكري وموقعك عسكري دستات سياسات عسكري ده شار قريلايان شنو موقع حمد طاقس يعني او شت جبلي في توكوتي ايديولوجيا كي بهس و اراده كي نتوي بهس وقلت بيجد بده بشت في هذا قريلا هي قالوا اف بيغمانتو الهمبر فان في هذا وصايا زبلاحه بروجيكتو خباتك تفجير كاتشك داري دكي خباتك تشك داري دكي وقالك جارانجي كي بيغمان هزين باراسنا قال لها بقى يعني يكون قري لاينوا قال جارا بالافرين ارتشا تركيا خصنا خواري قال جارا اف واتود بيجي اف قراقوله فيرانجات يقرتن بيغمان افيجي كي بيويستي ب هانت تكنولوژیا که باش یا سربازی هست به هند چکین باش هست گلو هفت چکه و کتو گل لبندسته و پکی کشی و کتو بیشن لدردور هر ولاتی که دجات که ویدی که اف سلاحه اف چکه هو سای پشکتی چه دست ود که نه کردستان ده هریمه که گرم ده هریمه روشلات آنادینه هریمان روشلات آنادین سالا بیستاو بربه yani derdora sat saliye her tim dinav şerek yani. Yani şerri be mitingararı o be ilişkin derve bu devletin emperyal sarıcılatına mümkün yani istimara bileceğin. Anji şerri mezhebi ve şerri eseni anji hemicin dinav ne tevkim ne tevat. Yani mektusa. Yani derdora şiş sali şerri Filistin hayal zanım. derdora haftaya 8 sali اللي başvuru Kürdistan جبل خدانا شاي برزان بقري حتى بريويز جبل خدانا الشيخ محمود برزان جيب بقري حتى انا الشر هي شر عراق ايران تشيبو شر كندافي كم تشيبو شر عراقي انا شر كندافي دهم تشيبو طبعا اف شرح بسيت ينكرن بالشكاتل بيغما ابد هيركو هريما رشلات نابين وكو بورصه كراشلي وكو بازارك سلاح الرشلات نابين بريتها بنت سلاح قال ودنهاج دوصايا لروشالات نافين بتلهج كي سلاح تكرين بس شبابي ابرسا بير هات كرين جبه نهات باور كرين يعني ارتشا كي دوما ناتو وكو ارتشا تركي لهمبر وي چاما تكار سرپيا بمين البرخه بده تم لا قلت كي سلاح لدوا كي تشك لدوا اما باور بكرين يعني بيستي بين الطرفه كي جو باور نك بخواز دي كولين بكان دوير دي كولين ارجي فكرين سلاح قام ذكرنا بيلات كشكتي ولا طارز كرد خدانا خو علي كاري دد وعلي كاري ام بازارن رشلات ناوين كي سلاحات كرن در حتى يك دولت يك هيز نكار ادعاءك بو من يك تشك دايته يعني رشلات ناوين بقشتي دي برا يك اثبات بك بو بك يك سلاحنا يك تلقى جهزك ان هريمي اجي نامنا تبي قرتي امدن بو استقلال ولی دوی چارچوبی دا و کتوت بیچی آیا هزکی وکی پکی که به ویرانگی باندور و به ویدرانگی بود منیزی که 30 سالن خباتوی چک داری به ویرانگی بردام دکه و ده همان دمجی دا اف او گل اگر پاراجی کم دکه یعنی دکاره پی دویسیت به ویرانگی دابیم بکه یادینجی که اف و کتوت بیچی
نها دورپیچێک لەسەرەوەیە دورپیچێکی ئەقلیمی دورپیچێکی نافخۆیی دورپیچێکە وڵاتین زلهێزی ئیسیخباراتە جیهانی لەسەروەیە بە هەر ئەوەیەکە و متابعوا دکەین گەل و هەفشێکە لەکی دێت ئایا ئەو چێکێک تو بێژی ئەم بازارە ڕاش دکرین بێ چ ئەوە دەسەت کە بتایبەتی بڤڕەنگی وقلت هرم هرمێکی گەرمە سینۆر ji bo me tu atawatin yani dirastiyê di nav sînorê Sûrî Iraq Tirkiye İran ev sînorê bu derve irada Kurd hatin avakin nêmer gur me Kurdistan yekê ev sînorê şeklîne yek di do hêza girêla hêzekî got hêz tu sînora nasna ne tenê di çerçeva herêmî ana Kurdistanê de hemî rojhilata yani coğrafya rojhilata yani di hereket dike و جهگو افقا شر بمشن يعني دي جارة إليش أمريكا لسر عراق تشيبونه شر عراق الإيراني تشيبويه evet tane بس نقول pazaraki silaha o ticaret داخلية لكوي دار الشر شيء ده لو دار التجارة تاي لو دار التجارة سلاحة أول كده من تاريخ سبارتاكوس belki وخوانده به أنا جيد السينما دينها فيلم يدرست بدم تجارة بون سلاح تعليم. كواتا في روشة روشة نافين تكفتي فهمو شر خديجة كمو أو دوامو لدانا عراق جبال أمريكا وفي روشانها وكود بيجني بها عربية وبوها مو فرصة بنكو هنجي دكارن دوی چارچوبی دای استفاده بگن سلاح دست بگیرن هر وها ام پرسنتنجی که دبیشن به تایبەتی لسر تکتیک و یانو له هم بر افراشات کی روجوه او به تایبەتی لباکوری کردستانی وجود و لباشوری کردستانی هر وها دبیشن لروشاوی کردستانی جی گریلا ام پکی که به آزادی دیگرانو چالاکنان نه لیل پشتی ونا بره تماشاوان نجا پشتی ونا بره امی هفدیت نخواه بره اسم نورالدین صوفی فرمانده گشتی از این پاراسنا گل هپگه بردام بکن گل مبن